Bapak Opik sekarang Bapak Ajamul ucing asik. Nanyarin dina dia patut sarang acupna koneng jadi ucing gelangan koneng tapi seragam ketat yang tukang lebab tinggali asik itu ya kata Malik Noel digoyang oke mari goyang ulah di dia banyak neng di dia baik ta carikna aduh tapi ulah anu apa cenah yang ucing-ucingan merupakan hiji kau anu jangan iya orang bersaksi